Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh mosibe wonbe dalde Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateur ben fow salminama wona o ma o ko kala mo ndanda horema en tout cas non tout jeudi e ndara émission men gondo moyne ndaru yida jeudi jeden fo 22h ya fodon non hande mi wadi 22h28 mi fuddi émission gon na régime tardi hande na technicien tardi na cameraman ko mintigi animateur jo présentateur jo mongon tardi haray ko dum woni hande il faut que mi excuse mon très fort haray merci mi salmini jama on fop salmini ramen ben e bapira men ben e kotra men ben e sorira men ben e kala mon dawro mala te ko satte wor mum yo Allah la no ittu e hore chammo yere kayran afiyata mo kala hetta wonta e activité ji mum wondu e ko woni e golde ko hande non hidon andi hande ko le 8 janvier ou le 8 février 2024 haray jama fo no retrouvade inshallah o Jama TV ka télévision mon autrement génération fo no wi ko Jama TV adna la fo no wi ko Jama TV hande ka hewda jama on no wiya Jama TV télévision mon dawro en tout cas o finutum o wondi e jama on en salmini goto be inde mum e yettore mum surtout ma be babirabe men nawnu be wali yo Allah dikkimbe ro jammo yere okkora kadi be alabe beydena marbe ben parce que important on ko tay goddo hebi sinna min yaw wallala sina dum wawata wonde haray ko dum don woni salminangoji vraiment mi wettano jama fo bedno régime mom wettano kadi PDG mengon e kanko mes e wuri gido Jama production e salminen e kala ensemble collaborateur ko be wondi ben haray wiyembe merci beaucoup salminen madame Ba defo do me nyamon o salminama moƴƴa salminen kadi kanko mata fitto caméra o ko ga e tout ça régula kankadi en salminima moƴƴa salminen halitimbi mido ka émission teddungal le ma haray fewndo voilà en salminen halitimbi moƴƴa kankadi mo darde émission on merci beaucoup haray numéro téléphone en jonna 78 116 82 38 hande no tem adden parce que mi haldo hande jeunesse geme on be anda horma ressortissant geme ADKP on ha Abdelon hewtay hande ka télévision men do Jama TV malheureusement invita ben tonko hibe renio fewndo renio dongol tuma be wawali hewtugol do me wada débat mo mi falno mi wadi spécial hande ko honno jeunesse geme on retrouvaille no wonita retrouvaille wona hunde wotere jogondira tamondira wona hunde wotere wona nene goto wona baba goto fi équipe moy on waaw gagnade kala compétition mo participer haray kono non be hewtali hande ka plateau men do kanko monsieur Alpha Ngidou e Idrissa duano wadde dum don wonno duano arde wadde me wada on débat don me lati be arali donc haray tigi on en salmina jama fop wetonden kadi wetonden Allah ko tawnen hande kadi jedire den kon don andi piji buy feƴƴi do surtout maka lagine wonno joude ballon piji buy feƴƴi mais kono il faut calculer kadi ka jodden do min hakkundangi Allah piji din no welam mi hano welam mi passema sago an lagine e Sénégal ko wonu nene goto baba goto mais certain kabe hunde bonde hunde yimbe bombe no wodi woni côté ga woni côté to parce que ma hino wodi piji godi andaro ma sa nani ka hakkille ma hino yewte anda pelleti bedo bibe ka bedo kono beida si anani kadi wobbe no yewte anda bedo kadi hiden ka bedo kono beida donc ko on kandidi jogiden on kandidi non ko ene kambe ngon bajoto den kambe ngon ko fi hondu ide mari autorité be do wano certain monsieur wuri tiale le président de conseil wano certain kanko Souleymane Bari commissaire président moyen Guinée wano certain coordinateur di 4 régions moyen Guinée di fo kono en dari en tawi en tout cas subhanallah mi anda ko hono tay est-ce que hibe andi rôle mabbe on kambe lamina ben e sibe anda c'est pour cela que ande je vais parler ça mi wewtay dum carrément mi andi rôle ji mabbe dimbe famaldi parce que man hande si ayi mawbe noditama mi sikki 95% hande si commissaire noditayno wona mawbe noditeno wona mawbe parce que wona mawbe woni wadde ko wona wadede ko c'est pas na mawbe
ko jeunesse on woni wadde ko na waɗede ko kanko président moyen Guinée on fof himo duwano jo'inde noddita jeunesse on fof waɗa conférence de presse walla jo'ina jeunesse Guinée on fof surtout ma moyen Guinée o jo'ina ɓe o innayi ɗon andi ko enen ɓuura jubilede kono ko ni mi faala e geddu ko ni mi faala e geddu en fi faala e geddu kono si a noddi mawɓe ɓe annda hoore ma ɓe annda woɓɓe darata Facebook woɓɓe darata hay télévision kamɓe si futoro heeɓe ɓe juuli ɓe geeƴe ɓe waalike hannde kadi ɓe ala goɗɗum ngo ko ɓe jokka a ƴiya notti ɓen anni yewten fi communauté guinéen o déjà ko si ɓe hewti ɗo yewtaɓe ko honɗum wona e waɗede inna an ko ɗum woni président yagal nodda walla suɓa ɓe faltoɗa yaw tawe ɗum ɗon ɓen ƴetta ɓen naɓa nodda ɓen téléphone na ɓe ara hara hiɗa andi no woodi influence ɓe ɓenɗa hoore ma ɓen si ɓe wowli jama fof anda e nder 10 minutes hara jama fof andi an ƴetta ko anɗa hoore ma hay goto anda darata anda fimu inna ko ɗum ɗon hikkinte a yeeso ɗum ɗon woni inna hiɗa waɗande moyen Guinée goɗɗum non mi fama ɗum ɗon gran sa hande mi wolay ɗum o e fort mi faala ɗo ƴette émission o naɓa hewta ɗum ɗon min c'est à dire jama on weltaki mi sikkino ko mi wowli kono ɓe weltaki ɓen kadi foppuno andi jama o weltaki normalement hande ko duwano si avant tout d'abord mawɓe no ara an a implique no taw si jeunesse on ɓe andama ko hawni président moyen Guinée jeunesse on anda ko ɗum ɗo dufalɗa wadde harana jooɗa go nodda mawɓe si tawi Allah waɗi futuro heewi gueƴe yoni juulama kamɓe en tout cas ɓe feƴƴiɓe ɓe belike a noddi ɓen ɗon a yewtiɓe a explique naɓe kay ko ɗum ɗon wadde ko réseau social kono mbi wawi wolde sinaɓe mako ɗon tun awa joni wajoɗen fayɓe ɓen waɗen duwaw Allah guiɗe Sénégal yo ɗum ɗon ɗo e ɗum ɗo hara wonɓe wadde ɓen no takko ma ɗon yewtayɓe jama o nana ɓen no takko ma ɗon asali noddugol ɓen ɗon andinaɓe ko ɗum ɗo woni falɗa e wadde inna noon ɗum ɗon ko ɗum woni jokke renɗan c'est-à-dire c'est pas bon quand même on se dit la vérité enen guinéen on il faut que calculer ɗum ɗon neɗɗo si a tawi a laamoto a yaajina e ɓernde ma nden hara añanali hara neɗɗo on vraiment wona fou wona peut-être c'est-à-dire jerto ɓeygal ko wonite jerto ɓeygal a yiya gertoɗe fopp no wona nokku goto ngal ala ngal waɗani gabiti ɗin ngal suuɗa cofe ɗen ɗum goɗɗo wonata lanɗo ko noon wonata alors wono président Siri Ndelo wiyaɗo kanko woni le président jeunesse c'est un peu gauche quand même peut-être que par intérêt mi wowla haray bon dossier ji ɗin on n'a pas impliqué quand même hara ɗi dossier ji ɗin waɗaka duwa waɗede ɗon par ce que la reeni ko woni gouvernude ressortissant dongol tuma on kon surtout ma jeunesse on fewn ɗo ni y avait plus combien de personnes mi yakki essaɗ ɗiɓe mari joɓɓe wadde réunion pour tournoi dongol tuma ko woni wadde ko mais pourquoi en tant que le président mo Guinée pourquoi tawi hande woɓɓe nodda men téléphone allo DJ Bella ça va mina ça va ene hande nani mawɓe notta nokkel kaari mi nana ɗum kono mi nanita ɗum c'est pour cela jama o innayi meɗen jokki jammalal bari bantingel meɗen jokki oɗo ɗo min jokka e jammalal c'est obligatoire comment min jokka men par ce que kamɓe kala ko waɗi kese woɓe nayi he ko ɓe atɗo hikkede par ce que ko ɓe woni avenir men on janggo c'est normal siɗɗo yagal laamotako copain yagal laamotako c'est pas bon oui je condamne ça c'est pas bon à chaque fois haray jama vraiment ɓe wowla et puis an menen min no wodi ko jahilimmi sa e côté communauté en vraiment ɓaynami felu par ce que honɗum waɗi hande en jooɗike ɗo a 104 dimanche ko enen haldi ye won nene goto wonen baba goto ko enen haldi enen fof ɗen andi toɓɓere men nden ko honto woni konɗo toɓɓere men nden woni ana Guinée jokkodira an andi wadre men nden en jokkodira ko sen jokkodiri moƴƴa ko honɗum haɗi jokkodiren ko honɗum haɗi jokkodiren an tigui lanɗon a jooɗike a inni ɓeɗo no kanɗo ɓeɗo no kanɗo joni Allah ɗon a wi ɗum a ƴetti an kadi kango aray kono guerete probléme ji ɓuuri waɗi ɗo probléme ji ɓuuri hande
bengo akim par 224 fe inido SMI autorité jo pe innaɗo ko lanɗo moyen guine walla coordinateur fop no yehiroyimo min yaalon image te payen kulle ko jimu ko jiwo guinéen jo actrice jo kadi wonɗo ɗo kadi ko paye ko guinéen mum acteur mum kadi andaɗo koni par hay portoɓe jemmitinaymo ko watta ko mais ça n'a pas été voyez-no donc hande wona hen jottum innen yewon nene goto baba goto duwaɓe en wadde yeete ɓen ɓe waɗata hen c'est-à-dire duwaɓe newde ɓen ɓe saloto e newde ɓe inna ko watton kon enen nani professionnel minen nde o télévision arano par exemple min nodduno kala inete ko autorité jo guinéen jo ɗo o laamiɗo ba lamminaɗo ba lamaniɗo hoore mum ba min noddunomo ha ka plateau min waɗanimo kadi émission spéciale min teddirimo kadi ko ɗum waɗanta ɗum ko par ce que ma minen min andini on ko enen hawti sa yimmi ke noon kadi a waɗi contrôle ko min waɗi kon dampi pour toi ko toriɗen Allah ko ɓeydagol na ɗuytagol ko yen ɓeydo na yen ɗuyto awa jeunesse guinéen on jeunesse guinéen on surtout moyen Guinée surtout jeunesse moyen Guinée meɗen yiidude menen wonɓe ka média ji ɓen fop 3 média no ɗo ko enen Allah okki on ɗon média présentateur ɓe no ɗo walla ha 4 présentateur ɓe no ɗo merci passage à Siradio mi salmina moƴƴa e Hamidou aussi tout le monde si Allah jaɓi min fottay aɓe Didier Ceerno Bari et tout ça min fottay min waɗen conférence de presse acca mi ƴetta goɗɗo premier auditeur ga ligne allo 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 jarama ɗa e jang jantimala to alhamdulillah ko hombo ko mi adama ha ko mi adama adama tayo merci adama grave ɗa e jang jantimala to alhamdulillah adama masoba seeɗa nantade yaw émission foti la bama quoi foti la bama na daramo ɗo merci beaucoup adama Ousmane Paye kala kamɓe Ousmane Paye ne d'accord régime après wannala Ousmane Paye c'est émission on fait hakkunde ala problème nani adama on est ensemble adama d'accord merci beaucoup voilà 78 116 82 38 merci adama Krayov et kankalma woni darde ka télévision gon en salmini émission gon kadi iɗon andi à tout temps harayɗe mari émission daroyiɗa tous les samedis tous les jeudi excusez là tous les jeudi lundi noon an waɗen émission ambiance on ko programme maɓɓe ɗon an tout Sénégal si sare nden no waɗi ni haray koye wattagol hila e piiji ɗin ko ɗum han no waɗen émission o mais inchallah lundi projet Allah waɗan ɗum walla waɗiren ni hara sane no ɓuttimo kala no golde golle mum ɗen enen kadi eɗen konne golle men ɗen donc c'est comme ça ko ɗo mi salminta wono matu Boun kankadi o salminama moƴƴa salminen Houssay depuis commandres depuis Thiaroye kankadi mo salminen kadi salminen kadi kanko wiyete Adama depuis Grand Dakar salminen mo kankadi mo salmina moƴƴa salminen kadi nenan Aissatou Bari Bantignel Yero walla wiyen Salemo Yero kamɓe fof ɓe salmina Missa Diariou kamɓe fof yeyoɓe fruit marché Tillel ɓe gi salmini ɗum moƴƴa en accali hay e goto e maɓɓe donc salminen de jeunesse ADKP on fop e rewɓe mum ɓen e sonnaɓe ADKP ɓen kadi no salmita hara mi weltano ɗon haali timbi encore une fois kankadi mo darde émission on en tout cas mo haɓɓiti o heɗoto émission on ɗon hawa gayna donc en salmini o moƴƴa kanko haali matu timbi si feƴƴi ɗon arten e juge men on hiɗon andi suubam en yewtay hande communauté guinéen on hiɗen ɗuɗo surtout ma enen jeunesse moyen guinéen on manam haaloɓe pulal ɓen ko wattangol hila e yi ko feƴƴi ɗo kon no gasa lendi sallah jayi mi invitaɗo wanmo guiɗo mamaya e goɗɗo goo min waɗa débat pour ko feƴƴi ɗo kon e yi ay hara e coupe d'Afrique o lanni
Côte d'Ivoire et Nigeria yehi final après si ɗum ɗo lanni mi darami hen to giɗo mamaya e goɗɗo kadi waɗa débat molanaɗo fii andingol jama on ko honɗum fewndi ɗen e ko honto fewtuɗen par ce que yi ko feƴƴiɗo eɗe balle ɗo kon Allah hulan ɗon Allah ñippani en piiji ɗin fof wonti en ordre kono noon wakkilo ɗen enen kadi e kono bon régime avant tout d'abord adunan ɗon Ousmane Paykun ok mo Adama depuis Grand Yoff fi kala impréviano musique mais ko auditeur auditrice ɓen mari priorité acca ƴetten taw goɗɗo ka ligne kadi allo assalamu aleykum ko jaram wa aleykum salam no marsude alhamdulillah sigiɗo alhamdulillah danoddami on ɗamake honno mi werdema fasi ɗo waɗa komin karamba ba hima won noddima ɗo nan fasi ɗo ka benteñe fasi ɗo karamba ba himaya d'accord karamba ba himaya ɗay jang alhamdulillah jang nan ka bitik boulanger ɗo la darata émission ma on kom tan ɓe noddima ɗo mi walaɗo merci karamba mi weltani kema ala yetta ɗon jeunesse himaya on fof ala yettamo ɓen ka fils de margain awa ka bunaya himaya no woɗɗodiri e buna ɗum ko lowol marsa men ɗen bunaya eyi buna ko ɗonni on so yimɓe himaya min patron tama hen ɗiɗɗona onon sami quoi akasa mi weltani kema moƴƴa modi vraiment ɗo kala lalɗo inda koɗo ko paykuma men quoi karamba ba himaya baylo FBI karamba ko ba men nene goto quoi ange baylo eyi baylo FBI on ko soro on quoi mi yiɗi makko wondi ko baylo no jang eyi baylo no jangimo mi wariide baylo tigi tigi moƴƴano vraiment eyi mi joyimo ka ɓeɗo maka balɗeji to quoi ni ko otiɗan quoi ko ɗo taw d'accord tami weɗo hewndiri ala lamdo garaɓe fof ɓe jang ara kadi ko Allah wallah ɓeydan e jaam allahumma amina tawi par ce que so wino ko haɗa dar ene guinen mi haɗa ko wiɗa ko woni leydi goto haɗa wona ka haala quoi très bien enɗan quoi ko ɗum nde woni capantati on hakkil haala kan jokken enɗan yimodiren naffodiren ka ko ɗum ɗo ko ala ni ko ɗum ɗo tigi émission ma weɗiɗam ta bel toon noddama haɓe lalli taw ko ɓe jaam haɗa goɓe kala dal ko wiɗata jokken enɗan dal jokken en haɗa wona ka haala yimodiren naffodiren dal haɗa dal ko wiɗanane kon quoi haɗa wona ka haala quoi yittenni ɗum haɗa wona ka haala wallahi on tegal haɗa yo Allah ɓeydu jaam haɗa piko haɗa mbindi sallah non jeeɓi merci beaucoup jarama Allah yettoɗen to fof jarama ok d'accord ok jarama ok acca merci beaucoup ara mi weltani ke ɓe himayaɓen fof ɓe bunayaɓen fof e kala mon daroma en tout cas no connecti ka télévision Jama TV émission daariɗaɗa salmini ɗum moƴƴa acca ƴetten kadi goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo merci beaucoup voilà kala faalaɗo participe d' émission wawen famodirde ko ɗo salminten kanko Boubacar Guémé e Boubacar Lambagne salmi moƴƴa Abdoul Alpha Guidi aussi salminama moƴƴa Ammar Dibos kadi no salminama se Sidi Ndelo kadi salminama moƴƴa FC Guémé on fof salminama lawi ɓe retrouvé samedi et dimanche si Allah jaaɓi yahen piyen kaƴel 3-0 kala won jeeyaɗo Guémé jibinande ADK PD mi inni dimanche à partir de 14h 13h30 ñaame ha haron aron taw men Iba Mar Diop waɗen kaƴel 3-0 merci beaucoup acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo o kanko min gani allo aleykum salam on jarama ɗo e jang jarama to nala toon alhamdoulillahi ko homɓe ɗo noddami on to ɓe noddan ɓe Grand Yoff on salminama onon ɓe Grand Yoff ɓe awa nam miɗo heeɗi on kono wayi toon noon alhamdulillah émission o alhamdulillah meɗen e jang awa kono mumudigue sudi national o non ɗum ɗon feƴƴino ɓandi ko balo wayno mais yeyno min jaɓɓoyino keɓe laggina no men dulla awa ko waɗugol de leydi ndin kadi no wayno voilà c'est ça en tout cas nani par ce que leydi ndin ɗo andi no wayno tigi tigi on
na jogorde no yirde o kadi no tigi on joni en waywa sen ƴomminike seeɗa il faut wattane ñila par ce que no andi jama go woɓɓe maɓɓe ko ɗo e jibina sa ɓe waɗa no yiɗira ara no yiriɓe guine goo no wawirde noon ɓe ɓe jibinaɓe ɗo ɓen ɓe wawata par ce que ɗon andi kamɓe ɓe naara ɓe ko jikkuɓe yimɓe leydi ɓen ɗo ɓe jokkata voilà enen noon arɓe ɓen tigi on e wa'ano way lapoy par ce que so tawi woni ɓen noon ko siɓɓe men goyi kono no ɓe wayi noon eno arɓe ɓen no wayi noon wona gotum wonta gotum way a raison wonata gotum joni noon no woodi sukaɓe ɓen goɗo arɓe goo arɓe jokka ɓen jibinaɓe ɗo ɓe waɗira kon no ɓe yiɗiri on way andi ɗum kadi adda e allah jano wallahi par ce que so yi wona ɓe waɗoɓe yimɓeɓe yahoɓe boutique yimɓe ni imanno woɓɓe maɓɓe ko payi koyni ɓe anda sakko ɓe wiya goɗɗum ngo andi sikki tawi woni ko jibinaɓe goɗo yeehi ɓe ɗumana to ɓe wawa yiide ɓellaji gono toon kono ɓe wolta kadi way lapoy voilà joni noon enen dal ko ene wawi mefiyade d' accord warɗo wawi mefiyade ko jibinaɗo wata mefiyade ɗum non kamɓe ɓe andago nokku gosinaɗo voilà ɓe anda nokku gosinaɗo kono noon hikka jibinaɓe goo yewtilanɗo haala ɓe wi ittandema ɗon naɓe yeeso ɓe andi legga ko ngal neeɓi e noora o ngal wontata ngal leeɓi e ndiya o wontata noora o wontata noora few voilà kono andi ɓe mari laami ɓen e ronko andude ko honɗum e laamu ɓe jogii voilà par ce que sina ɗum ɗum haray no fewno ɗum ɗo hannde lamɓe men ɓe nottino communauté on surtout ma enen communauté pullo futa wona ɓe wiyede ɓen ko ɗum woni ɓe yewtida e men kono si ɓe jooɗi keɓe fanki ɓe noddiri kamɓe hawruɓe ɓen tum ɓe wi ɓe yewti ɗum haray wona yewtere noon haray ko entre maɓɓe do ɓe yewti haray ko entre maɓɓe ɓe yewti ɓe ko ɗum woni source information hay goto nanali hay nokkude no yewta hay goto nanali kadi yewta min ɗo mi nanali ko ɗum ɗo woni programme o minen e hoore men ɗe balɗe ɗo ko men nanɓe wondema mawɓe moyen guine ɓe nodditama e ka siége moyen guine ese mawɓe no wawi reguilde on probléme mawɓe wawa yiide ɗum par ce que woɓɓe maɓɓe ko futuro wara ɓe walide woɓɓe maɓɓe allah wakkuba futuro si juuli et puis woɓɓe ƴetta e gueeƴe ɗen e futuro ɓe hawta pour no ɓe walora yo ko ɗum ɓe andata ko ɗum feƴƴata ɓe andata mais ko jeunesse on doit nodditede jooɗode e jeunesse on yewte e jeunesse on ko ɓe accoɓɓe ko ɗum kay a faami kala kadi neɗɗo ko beɗɗi surtout ma ka réseau sociaux wowli haalaji convoqué joƴƴine wiyemo ta filito ɗum ɗum kay kono woni probléme o mais yoɓe ɗum ko probléme voilà yoɓe wowlu joɗɗa ɗo kadi yettoɗa eɓe wowla joɗɗa ɗo yettoɗa innende mari ɗum kay ɗum wona lawol noon ko jeunesse on doit nodditede voilà c'est ça jeunesse on doit nodditede fof no wotere hay si tawi wona kelen ka maɓɓe to no wori ɗo ka fotte bum wallahi hay no wori ka fotte ambagayɗo ɗum saɗa wallahi saɗa kono andure ko mo be hakkille mum tin kono witirɗon ni ko ɗon tuwata yarde ɗumanno wallahi ko ɗum noon no gasa kamɓe tigi siɓe heɗi tigi e émission on ɓe wawa yiltade lawol ngol ɗo d' accord eyi ɗon no wawa ɓe ɗumanno kamɓe kadi ɓe yillito ɓe anda ni ɗum ɗo ɓe tooñi tike après ɓe yillito antu enen ɗo ɗen habbi eɗen habbi no wawa wonde ara ɓe juumu awa ara ɓe falji on no wawa wonde ɗum ɗo d' accord enen en wata ende tigi tigi en hara ɓe tewitum ɓe waɗiri noon hara haqqille men ko noon ɗon foti ɓe waɗirno ɓen naabo mi nodda ɓayde ɗo woni mawɓe min nodda ɓen noon d' accord eyyi joni noon hara ɓe juumi joni noon andi ɓe falji hay ɗum ɗon kadi no wawi wonde mais sa nodditiri mawɓe tegaɓe condition moƴƴo ɓe yalta ɓe yanña hunde nden awa surtout ma ka radio ji ka télévision ji ɓe toloɓe waɗa débat ɓe nako ɗum ɗo ɓe faala ɓiɓɓe waɗu kono woni là aussi c'est important mais kono so tawi a yaali goɗɗum naka publication yiɗa naka réseau sociaux rien d'absolument a yaali ko waɗi ko andal anani ɗum goɗɗum noddiɗa mais bon ça fait kono woni ɗon ɗo asayre ala eyyi kono woni d' accord merci beaucoup mi weltige ok biɗen aca merci beaucoup ok oɗon o woni o kam oɗon musique ombo ombo o ko hokkuma ɗon mi lingo sayfon d' accord mi hokkaymo sayfon ma o keso eyyi d' accord mi o hokkimo hawa bari d' accord e digue Bouba d' accord
Aliou Bari kanko lengi mago d'accord am digel bala goto merci beaucoup min salminima merci mi weltike jarama wi d'accord min ko Mamadouri nan Mamadouri merci monsieur Mamadouri ok jarama merci beaucoup voilà merci monsieur Mamadouri en tout cas intervention ma on labama e ngokkete salla jabi o kanko inneteɗo e ngokkay mo joni sayfon acca 78 watton 116 82 38 deux morceaux torama sayfon Ousmane Pay ko ngi arta dum don joni salla jabi inchallah wota on dano ha si feng émission ngom wadna on dum don acca 78 watton 116 82 38 wombe da de carré soso men fop en salmini dum en wetaniki dum en ala wodde inde hay goto sakko acce goddo en salmini kadi wobbe souvent harano yof be dara télévision ngom be na dije be law kaymen dédicace salminen kadi kala doginay do moto innembe be waddoy cak din taxi moto ji din wade doy ka virage ji wadon doy ka embouteillage wadon doy ka angaldeji parce que c'est très important jama on bubbede moƴƴa hande tun kolobando taxi e mo jakartaru be fottu direct kambe do walla walli mo jakarta non ko jungon tun woni ko heli mais ko alhamdulillah bay ko dum don tun wadi acca yetten kadi goddo ka ligne assalamu alaikum alaikum salam grand ça va on jarama don e jang jamti do jam alhamdulillah do nodda men do make honno akem sengol ko Amadou Julde Ba mine do monsieur Amadou Julde Ba do wonna do jam alhamdulillah monsieur Amadou Julde la fa la participe ko le au parole mo wonno e haale do tije mo nanno hore ko waddo très important bismillah andi foto ko aga gimbal way no wodi jetti goddo weedi kaade non do ko an ho hiyanta di hore ma goddo re yaata e joni hay article ma mo walla winda ma mo woni contre mum ko on duwa wattande hoore ma hila way wodi musibe men joobi do ko kambe buri en sabutude way andi goddo tali ya hay dengal magal anyingal a hittini leño goddo tata on hittina fima ko zabi kaaji do hebete wallahi wodi musibe men do gonga be haalugol do haala n'importe comment no burani be haalugol langue mabbe ha yimminaabe ko be fulbe hare tawbe herside biida mabbe dan andi way min wodi ko sunna tammi min ko mi pulla fuuta no wodi gesti go sa haali dinan atawa affaire no sunna la andi way no wodi acteur ji go goddo biya kadi hokkude dum hoore mo menen do ba men journaliste dina Sénégal o magazine ji go Sénégal yarbe ay do rendi saakuji maara be yaade mo bon billahi wallahi tallahi na fena ngol hakkunde nyal on do wadi aslam 5 d'accord min ma no wodi inde leydi be écoutez a wonde mabbe tata be hidanama hay ay ko wonna wondude mabbe ko hanno film on dum on filma dum on image jara film de ko onon duwa ndarande hoore men andi no wodi jesji go goddo duwa kadi tegude hoore men e be duwa andude ha ko ardo andi goddo ayede himbe musibe men no wado wona do 2 mois 3 mois be watta hoore mabbe himbe leydi tata no jogi do wodi do jogi do no papier do tata men no watti hoore mum ko étranger kon wonno à cause de langue boto tata ay dal jaati go kama wallahi andi na dum managol ma andi ko dum haali pulabe ben be wonde be monanto en parce que wonde kambe ndaaru ka der galleji mabbe sa yalti de ka ya sa wala hala goddo ko ka der galleji mabbe wala ka mabbe ka yewta wallahi inde ma gara hakkunde ngala min ala ko buri mettude ndaaru ala vidéo ji di wadali ka internet do be yenna be hala n'importe comment ton wondu wallahi enen kam men lay hene be tolle ko be okka jam be okka jang okka respect mabbe mo ibo ka jam be okka respect ko dum gadda do sinali mi yande mi jippoy do ko nakri wondra e kamil mi yallondire sénégalais mi yenne mo mawbe billahi wallahi tallahi andalan sa non tawadu dungan wodi jesti goddo duwa kadi wadde ko foto go haadi gimma gara hay kan liye kan ko goddo woni hoccitaade goddo yimmo do nyaama ayede be arabe bari nduma yenna ma hala ma n'importe ko enen duwa respectude hoore men très bien musibe men fulbe fuuda no joodi ka saare do no watti hoore mo wattida do ko ali janna mabbe wonni be joodo be sabota ka men kada do be ala hay futte garanna d'accord non bon en tout cas affaire on da ko no wirda non ko en watta ngila e programme ji din fou parce que yi ko en jobi be joni vraiment joni en jobi ke carrément be andi ni en kadi en jobi ke
Merci à la participation du numéro de merci beaucoup weltige moƴƴa Merci. merci beaucoup acca oɗo émotion mo wonde émotion par ce que andi hunde sa waɗama andi ko ɗum pullo fotenda yi'undu e nandu e fuutindu wonta goɗɗum ko yi'undu e nandu e fuutindu wonta gotum 78 watton 116 82 38 78 116 82 38 arten ka émission men daroyiɗa ɗo gandi souvent émission men o daroyiɗa jama on ko ɗum woni émission mo ɗaroma ko titri émission télévision on ko émission daroyiɗa c'est pour cela que c'est waɗi temara jama on après suide temon par ce que en anda ko yewten kon famen kadi ere nde yewtede ala dimanche inchallah lendi en dara sen hen to wono guiɗo mamaya et tout ça arten waɗende par ce que kamɓe on ɗo waɗoɓe vidéo ji ɓen et tout ça mi interpellé kadi pay kum sare ɗe balɗe inchallah mi nodda mo téléphone pour dargo juste c'est waɗa émission spéciale ɗo pour sensibiliser gol la communauté hono certain Aliou Bari en Amadou Badiang en influenceur ɓe wonɓe ɗo ɓe fof surtout nous les promoteurs aussi salmine monsieur Thiamala Bari Bantingel wiyaɓe bonne arrivée merci beaucoup président alliance de la sous-région ara on salminama on weltanama mi salmina Habiboullahi kadi Habibou ka peps ensemble pour le Sénégal jang Aïssatou madame la présidente kankane mo salmi Sami Hadja Thio Diallo présidente alliance de la sous-région on en salminimo ka rewɓen kanko kadi secrétaire général on Safi madame Bari Safi Yatou Camara kadi salminama moƴƴa moƴƴa salmine Mamadou Binta ɗon anno Mamadou Binta hay magasin coñcino wuɗɗi fen ɗo jekko fi kala yoɓallam publicité mais voilà ni andi ko enen c'est nous dans nous quoi voilà on yi statut on ça fait ɓuuri 4000 personnes émi statut on ko Mamadou Binta waɗi magasin mum on coñci on ridis jekkoɗa en face Ejiabe Diouf kala falaɗo yaade o no wawi yaade ɗon aja salmine Boubacar Horeya aussi salmine kanko Hadja Binta Pellel e Sira Malaɗo en salmine e moƴƴa voilà la femme battante aja assalamu aleykum Alaikum salam. on jarama hino e jang Damtum alhamdulillah. yo hiɗon maake honɗo noon dammi honto Saifullah Ba. Reflex Tengej. monsieur Saifullah Ba depuis Reflex Tingueji Ouais. ɗon dara Jama TV ɗon waali seeɗa d' accord monsieur Saifullah Ba miɗo heɗiti on allo monsieur Saifullah ha No, min ko fi kon ɗo yedde ɗon kon ko ɗum falno wolde bisimilla ɗon jonna kongo o may ɗo affaire on ɗo ko min komi wiyata hakkilla raɓɓude de porte ɗo ko ha ko gimbal ɗo noon hikka ɓe naɓi haalanni par ce que hay minen komi woni ga ko toujours ko yennugol rek wowla quoi eyyi kono noon gonga ko wiɗon kon feƴƴa noon e communauté ko wiɗon kon ko ɓenen no duwano waddita kono ko komi waɗa ɗo fof naɓa artira mi yaali hay goto mi wowla eyyi mi haray min ko ɗum mi landi seeɗa ko aray enen enen kay ɗen woodi ɗen mari ko men ɗen laama kadi enen kay do alde wowla donc inchallah ɗandi joni ko noon e wadde enen enen waɗa forte mobilisation waɗen conférence de presse nodditen nodden yewten manam conférence de presse waɗemo ordre du le 2 états Sénégal et la Guinée faami wawe yewtude inchallah meɗen e programme o sallah jaaɓi andi si yitidama fof médiaji ɗin woni accord jama on kay noddede min jotto ka télé ɗon ɓe nodda jama on mais yewtoɓe liyede ɓe koɓe arata yewten famodiremo kala wona en position mo anɗaro ma ko on ɗon duwa wonde d'accord min ɗo fof ɗum ɗo piijide sa ndaari ɗum ɗo fof ko mone ko golleten kon ko yimɓe ɓe golta ko rek ni torike Allah mi torike may Allah mi fattike mo yalla ɓeydan en golle ɗen e sutura o amin ɗum ɗo ko mone ɗum ɗo rek wallahi billahi na fuusi ɗum wonnire sina ko golleten ko billahi ok hara on jarama la huron lo landa ko jamon ɗon hara minen ga alhamdulillah merci monsieur Ba depuis office merci haray yalla nawro émission o yeeso allahumma amina on jarama buy on weltanama noon kadi merci beaucoup donc albarka aja 78 watton 116 82 38 émission daroyiɗa merci beaucoup Hadja Binta Pellel salminama moƴƴa moƴƴa e salminen kay kadi kanko wiyete Adama Wa depuis Grand Dakar salminen kadi séréji ɗi fof ɓe gaccali hay goto l' association kadi wonɗo ɗi fof ɓe gaccali hay goto salmi monsieur Mama Salou Lemiro Wareya kankadi mo salmina moƴƴa moƴƴa salminen kano
Ibrahima Sori DJ Bouba aussi salminen kanko Lamine Mali aussi salminen kadi wano Cerno Bari wala Cerno Bari Suuge kankado salminama salminen ɓe kayoɓe fof ɓe yofɓe parcelle ɓe ha ɓe o yigo e télévision ha tingueji ko falla waɗara donc ɓe mburu ɓen kadi souvent ɓe nayi DJ Bella min falta ya waɗan men ambiance ji ɗi andi menen ko min ko affaire ɓe haray ñalormo meɗen mari temps men daray acca ƴetten goɗɗo kadi ka ligne arten ka plateau assalamu aleykum. aleykum salam DJ Bella on jarama eɗon e jang jantumaɗa toon alhamdulillah ɗo noddami honɗo make honno mbiɗo wiya Abdourahmane Sengeti murmiɗa hegamaɗo monsieur Abdourahmane Sengeti kono fewndi mbiɗo himiɗa e jang alhamdulillahi Abdourahmane ko jantu won toon wallahi miɗo e jang awa vraiment émission no wondi e sens merci beaucoup wallahi mino encourage kadi merci Abdourahmane minen min profession hoto min yarata e min seeɗa merci Abdourahmane Sengeti mi sikki artay an kay noon accu wongo yette soyagal waɗugol ɗuma merci président Mamadou Salif Sow parti ensemble pour le Sénégal kankadi o salminama moƴƴa directeur général ASP o salminama moƴƴa en accalimo en tout cas e kala ɓe o jokki mi salmina ADKP on fop e minnima ADKP ko kenkon jolil e pellel ko ɓe woni ADKP si minni Abdel on noon a fuɗɗo e ndeylo mangol ha ara ndeylo Afia ha mema cewgol dungil tunni jale ha memi dal ko memi ko ɓewete Abdel Leyfello en salmini ɓeeɗa ɗe nottiɓe fop dimanche ɓeeɗa ɓe supporta ASC Guémé si Allah no jaɓi ɗum konto watta ko stadion Iba Mar Diop première heure joteng à partir de 14h haray kuuɗe am on waɗama en torike kala soƴƴuɗo yo waɗu jubal kay sade supporteng ASC Guémé wingi ɓayɗo andi ko feetugui gui piya yamgima wo koynange kaƴel si Allah jaaɓi ko si Allah jaaɓi ko 3-0 mi jonni yo Guémé waɗuɓe ɗum ɗon tum moƴƴi par ce que koyne woni kawtal merci aca 78 watto 116 82 38 merci Abdourahmane Sengeti mi sikki artay si tawi goɗɗo no kala ligne jonalam si goɗɗo ala acca ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo allo jarama ɗon e jang jamtuno marsude alhamdulillah ɗo nodda men honto ɗo maake honno ko Bella joni am ko kanko nam kono bandoma noddude d'accord miɗo heeɗima na jam ko fewni alhamdulillah miɗo e jang no émission on kono no sottude moƴƴa alhamdulillah on temo wonɗa ɗon ko non woniride ɗum ɗon kadi jama on no duwa wattande ila mum ko watte kadi wattine ila mum moƴƴa fi ɗum noon d'accord ala émission o ɗon duwama yajinde kadi ara ndeɗo waɗa ɗum o honno so nodditire ni wala jama o wawa famude fi mum ka jama on noto kadi si Allahu lanɗon jaaɓi inchallah mi waɗa e point de presse on fof ɓaron heɗo ɗon anane meɗen kono banɗo kono men ala nandini ko ɗum woni pour ko ɗum minni mais si Allah jaaɓi no programme de pancarte waɗete hara piiɗi e banderole ji waɗete e meɗen immanade fi mum ko eɗe balɗo en yalta ga ɗaɓɓe sutti en d' abord par ce que ɗon ɗum ɗo fof ko mbuuɗi waɗata ɗum ɗon voilà ko noon ɗon de ko noon noon ɓayɗe nduuɗi ɗo moƴƴano ko labbe woni kamen labbe koymite tumturun ɗon ko ɗo woni kamen si Allah jaaɓi min daara chaque communauté par exemple wano onon laaɓe wano onon communauté men o min inno meɗen sohli yo moƴƴi baasi ɗiɗi walla walla commandres walla pancarte ji wano 10 walla 15 hara en ari ka conférence de presse ko ɗum daroto ɗen waɗen c'est à dire anti violence non violence entre les deux pays et si on faami ɗum ɗo fof waɗe pour jamma o gandu en tout cas enen ala guere sago men ko jang la paix watten entre men si Allah wanno jaaɓi min o min manike ɗum ɗon inchallahu si Allah jaaɓi mi décidike e noddugol janggo Aliou Bari mi nodda Magada ko malgré mo yeeyine min ɗaɓɓita Idi Bari avec certain wuuri tout le monde min daara ko honno jooɗote yewtede fi ɗum ɗon par ce que ɗe mari président jeunesse ok ala probléme mi ɗomi ndaara émission maɗo kono ɓay hande addi o tem ɗo mi tawi mi noddu quoi merci beaucoup mi weltike moƴƴa ok merci beaucoup voilà 78 116 82 38 merci beaucoup en tout cas c'est comme ça émission ko daroyiɗa chaque fois en anday kon ɗum e adeten yewten fi émission o 78 watto 116 82 38 en salmini jamma on fof en accali hay e goto ko ɗum sinane siminni président Malal Bari en tout cas sappo à toi parce que à tout moment ko watta o aynnayi ko médiaji ɗi hikkoto yeeso
quel que soit alpha ɗum ɗon tout menen mi remercie président Jamala Bari Bantingel mbeɗe remerciement moƴƴa on côté ɗon ko weltanagol ma voilà Billy Boy ara ɗon andi anniversaire makko ko samedi ara o sallah jaaɓi si sar nden no ɓutti ara yo fof yaw ñaani fijen jalen anniversaire makko on ɗon andi voilà samedi inchallah salminen DJ Lamzo kankadi pay ko wonkun ɗo ka télévision ɗo kanko DJ Lamzo ni mo cak noon kañum kadi commi akasa ara en salmini jama fop en accali ay goto salminen nene goto e men ɓe fop bon ɓe darde Jama TV en torodiri en yandi jama guinéen yandi onen jama guinéen enen iwruɓe laggine ɓen ari wi ko ɗaɓɓere ari acce occupen ɗaɓɓere men nden akken ko heddi ko par ce que no waɗi piiji buyɗo il faut que elminen ɗin ɗon kadi par ce que ko e men woni no waɗi piiji goo neɓata hara en tawti ɗum ɗon par ce que ko ɗum ɓe woni daaridde e côté ji goo ɓe bonnana en hara noon en tori kadi yandi kala marɗo boutique mo anndanɗa hoore ma no mari marchandise nder ton yo moƴƴin grillage ji moƴƴuɗi hara goɗɗo wawata hewdema marchandise on moƴƴina grillage moƴƴi renforça baafe maɗen ha moƴƴa yo Allah dandu si en cas de pépin a sorka e baafe ɗen haysi ɓe bonnay dow ɗo ɓe bonnu hara intervention hewti hara ko ɗum ɗon mi mari komi komi waajo kamɓe onon ɗumaɓɓen hora en waɗi 23h09 calures voilà 10 minutes presque 15 minutes e dere en ɗo émission on lanno hara kala faalaɗo participe de émission on waynode 78 116 82 38 toroɗen jama guinéen on ɓe wattangila arten sallah jaaɓi arten fi commandres fi no waɗiren point de presse yewden e jama on andine jama on ko ɗum ɗo ɓe duwa wadde jama on kadi anda ko ɗo duwa wadde acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo 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 ok hara mi sikkitingo ɗo heblaki alay 78 duwat toon 116 82 38 ɗo ko auditeur ɓe mi habbi joni par ce que temon déjà liɓama haray ko heddi ko hande kamɓe wawi wadde intervention e temon haray ko ɗum habbine 78 116 82 38 salminen kadi zer retrouvaille de dongol tuma on no andi en de mari plateforme kesso mo andawɗo ma ko jeunesse dongol tuma on pay koye ko annduɗa hoore ma sartu koye affaire culture on ko ɓen woni ka plateforme ɗon en salmini tandema créateur on ha sakkitaɗo ajouté on e côté dongol tuma bos voilà en salmini ɗum moƴƴa si Allah jaaɓi voilà en arta e ɗum acca ƴette goɗɗo ka ligne sikki ɗum goɗɗo sona ka ligne allo 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 régime allo 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 on jarama adijo bila onno nala to nday jang antuno golleji ka yawno nane arti awɗo ko Mama Jam Fass merci Mama Jam Fass kono way alano jibinande Koundara Badiar merci ɓe Koundara mais fof no weltana merci Mama Jam bisimilla e samine Lamine Touré kadi Koundara ɓayo andi Lamine Touré gangal mo salmina moƴƴa wallahi ɓe Koundara ko fi temo no mel temo moƴƴo ko wonɗa ɗo hande min noon komi wawata ɓeytude hakkille an toon seeɗa enen taw ko adi kam enen tam mo kala andi ko addi ɗum ɗo très bien c'est important sa andi ko adduma ɗo ko no gasa e si a toñoyama a wawa heɓuɗo daraniɗo mais so woni a andal ko adduma ɗo ko pour ya heɓu daraniɗo ma so daranike ma a hersinoyami nam voilà ɗum komi toroto jama fof mo kala e andu honno gaddi ɗum ɗo d'accord ok vraiment ɗon kadi c'est important par ce que si andi haaju ma on ko ɗum ɓeytade haaju makko bano bon haray mo tawa hande nde minnoma DJ Bella ar waltuɗami ɗum ɗo mi heeɓi o probléme sago ma hara mi tooña carrément simi tooña wa e daranade lam hande mi dara mi tawa modi a daranike wallahi ajimi kono si woni mi tooñi hay satta e seeɗa ala no satti min ko ɗum noon mi torto jibinande Guinée wonɓe ɗo ɓe fof yappade probléme fof mo kala e andu ko honno addi ɗum ɗo d'accord a andi ɗum ɗon no gasa anda ko watta anda ko accata yappade probléme anda ko ɓoyɗa ɗo ko étranger wallahi eyyi hara on jarama vraiment mi weltiɓe merci beaucoup e salminiɓe maali ɓen fof nani merci beaucoup 78 watton 116 82 38 temo noni ko noon
wawata analyse de wawata wadde intervention e contribution mon on e temon acca ka Jama TV ɗo andi télévision mon autrement kono mi wordana noon e toriɓe sayfom ɓen e toriɗo Ousmane Paykun taw zappu télé on heɓay sayf heɓon Ousmane Paykun menen ɗo Salla Jaaɓi ko woni haray min ñawlinta on tigi ha ka feƴƴiti inchallah si temo ɗo nomi ƴeyniri ɗo dan 10 minutes eremo kala indi ke ko fala ko acca mi ƴetta goɗɗo kaliñi assalamu aleykum on jarama bela ari no nadde kelbiji ɗi ko ɗum mi andi go mi andi mi anko ko buuña tun ɗaɓɓata lanni eyo buuña ka dara toon alhamdulillah vraiment tan no wondi essence nano merci beaucoup par ce que min mbiɗa wawi wiide fewde enen Guinée en fof ɗum ɗo no wuddi koye men way ko honno no wuddi koye men pour am min e hakkille raɓɓuɗuɗo c'est parce que ñetti doole men fof o waɗi def wallahi si tawno ara naɗo waɗɗen doole men en fof e ɓe udditano en koye ɓe ɗum ɓe ala doole ɗo ɓe ɓenni wuddaɓe koye kono noon min mbiɗo yi kadi ella e men enen d'accord a yi ellaji men ɗi woni honɗum a yiyeɗo yimɓe men ɓe no waɗi groupe hino waɗi lappol no wowla no sonka gon gan yidda wo yimɓetel mum haajuji men min kadi a yiyay ɗo ɓe waɗi mouvement yi mbi gandanɗa hoorema sa yii yimɓe leydi ɓe no waɗ ɗum ɗo nde wootere wona e duuɓol a yiitata ko ɗum ɗo wallahi a faami kala ko wiyete mottodiral affaire ambiance si mottodirama ta enen en ɓurtinay tawi ko ɗon ko gonga ma est ce que a faami te enen min ko min yiwmi kadi olla men a yiyay goɗɗo no uppo e ko anda walla imo woola ko haaji makko ala d'accord mi faway tumi hoora min exemple ɗo joni wono yimɓe ɓe mbi sekkitata ɓen ɓe foɗo tilan tumolande fi politique ɗo min noɓe he min noon min komi étranger jo mi ala droit wolgo politique noon hay silan jogui kaydinde honto tigi ɗo siɗera ko ɗon jibina ko ɗon noon hay mono yimilan nani komi fuɗɗo ɗum d'accord mi duwaka natde programme uji men politique par ce que min mi nanggama e ɗum komi tooñiɗo wallahi a wiiti ɗum ɗon kadi comme ɗo joni si tawi woni wiyama affaire ɓay no anda woɓɓe ɓe yimɓe tun ɓe preuve ka wona fi ballontude ɗum annata ɗo a faami bela yo heɗima vraiment min ko millatoɗa yimɓe men ɓen iɗen duwa renade iɗen duwa wattande yiɗi ko men d'accord laamiɓe en men kadi ɓay koye meƴa wonde ɗum wolde no wawi wonde haɗa ɗum hewtayde mais vraiment yoɓe yeɓɓito Guinée en ɓe yaltude ɗon wallahi yeƴƴoɓe Guinée en ɓe yaltude ɗo woni honɗum yoɓe ndaaru noɓe assurira leydi men ndi sécurité ɓe ndaara si yimɓe motta wallahi yoɓe ƴettu kadi programme ɓe organise élection transparent ɓe ndaara laamiɗo si nodditi Guinée en ɓe yaw hoota ɓe investir ko maɓɓe si Guinée en ɓe watta ɗum Guinée en jo ala añaaka mum kala mo yimɓa ɗo yimɓe woni cataaki ɗo mo mari kuuɗum ko men wallahi ko ɗum addi ɗum wona ko ɗa wondi no yiɗi ko mum way laapoy sa yeeyi ka bungoji men ɗo ko noon yimɓe ala cataat ton cuuɗuɗo lanni ton ala hande cuuɗuɗo ala par ce que kono yimɓe ɓe yiɗi ka mum ɓanto wallahi mais probléme o woni honɗum hay nantuɗa yimɓe ko men to woni hoɗo jogui no bokkum sa hakkila ko goɗɗo arata jamma konkana ma warama ara Allah fallima few billahi mais autorité ɓe men ɓe yoɓe watta yimɓe Guinée en ɓen ɓe anda Guinée en ɓe yaltuɓe ɓen wona ɗo tunde Guinée ɓe yaltuɓe ɓen no soñji de ko ɗum soñji ɓe noon wona ɓe nangoto wonɓe piye koye hakkille ɓe wona piyeɗe hulɗingol on tigui sowno mi waɗa e ni tout le temps mais enen kadi ɗon hande ronkuɗo kamen waɗen frigoire haray hula sifa tan Allah jen wulita noon hara mo wono kamun a bonna hula mais vraiment hara mimɓe kadi jama men yoɓe ɓeytuɗi mouvement maɓɓe wono Suware Dieng Poera Dieng Demba Bo Dieng he dewle ɗen humen ɗo ko juulirde ambiance o nattemo ko men laapoy ɗum ɗo kadi Demba Boji ɗi inne inde ɗen ko juulirde walla innen tout fembe waɗa inde ɗen ambiance yimɓe nattenge ko men kala ko wiyete mouvement ko wiyete wiide base de le quartier billahi wallahi min miɗo wawi wiide onon ɓe wonde ko médiaji walla wonɓe onon ɓe wiyetede promoteur de musique
si tawi woni on jooɗike ɗo ko yahata e lebbi ɗiɗi on organisal soirée on organisal concert e ɗi salji ɗo billahi ɓe noddo belanto ko ɗum waɗi la ɗum hay fewɗo ni si tawi tabasi ɗuma juɗde suuma e dawe ɓe noddame ɓen kana ko ni eni aya anda piiji ɗin ɗuytike concert ji ɗuytike piiji ɗin bon koko wiiɗa kon ɓe nodday ɓe lando ka way siko woni no ngaddi ɗum ɗon he ngu jamanu men ɗo hannde mi nani ɗo audio goto e groupe whatsapp amen mawɓe ɓe wowi ɓe gayni haala ka ɓeyni ngu jamanu ɗo hannde ɓe annda nafa neɗɗo dandi ko ɗum ɓe anndi ko télé e téléphone e ngas e haasidaɓe way ɓe annda nafa neɗɗo d'accord billahi wallahi si tawi woni organisation ji men foppe en kutti mariage en kutti ɗum ɗo kadi wonno démagoji en kutti est ce que a yiyata ɗo malien jono base a yiyata ɗo burkina ɓe jono base gonko wiiɗa ko ndesi ɓe basi hikka ɓe basi o wo ko artoyta walla duuɓi ɗiɗi tati min mi meeɗa yewduɗo e quartier mi meeɗa yiide malien jono base janna bo wallahi teyɗo ɗo hiɓe ɗo ka murtanien ɓe no ɗo hiɓe ɗo gambien ɓe no ɗo mi meeɗa yiide ɓe base ivoirien ɓe no ɗo ivoirien ɓe no ɗo mi meeɗa yiide ɓe base comorien no heewi ɗo woɓɓe yiye comorien ɓe sika ko enen ka mais pourquoi pas enen en basay baren quartier waɗen bumbay wowa maggal yiya kadi woɓɓe no rondi gafoyagal wowo mum arano wolano sonka gan je billahi wallahi woɓɓen tanoy ɗum tawa feƴƴata on gonganɗe hay so ɗo ma doddama ɗa ɓe landama kayde hara kuntum kaydi guine ɓeala mais vraiment bela enen kadi darten hoore men d'accord billahi wallahi yimɓe men ɓe yo dartu hoore mum par ce que kon waɗi haala woy koye kaani ɗuuɗi ko goonga konko ɓe nottude ɗon affaire média ji ɗum waɗa conférence de presse mais pour an min e hakkillan yimɓe ɗon ndeɗen nodda wiɓe laamu men laamu ɗo to ɗon hiɗe nganndi ɓe alda probléme kono ndeɗen ɗon ndeɗen nodda ɓe yimmen ɓe waɗe miɓe enen waɗen ko hanani hen kon tawa kuppen kala ko wiyete mobilisation yimɓe men ɓen ɗo no ɓeyo diine gonɗo mum kum alo min ni joni noon ko point de pression yahete ɗum ɗon hande kadi ko ɗon intérêt kala ko annduɗa hoore ma waɗay wona mana ko ɗon intérêt jama on anda tout le monde anda ɗum ɗo intérêt dama hande kadi e côté men on ɗum ɗo ɗuytama hande kadi noon si tawi foppo andi ɗum ɗon a waɗoy goɗɗum feere saria sin voilà ɗandi no woodi mawɓe men wonɓe ɗo hedde mi yimɓe bon jarala min ko hedde quartier ji ɗi manam no woodi mawɓe men ɓe jino wonɓe ɗo namtude inde kono wiyete on kumɓe hannde ono duɓalɓe no 1986 waande ko tumɓe jogi walla ko suka makkumɓe jogi kono a yiye yimɓe men ɗo naari ɗo goɗɗare ɗo e quartier o jogo taabum ɓoyata o jogo boutique ɓoyata o jogo magasin yiyama change moto ɓoyata witta moto ngo waɗa hoto gaara ɗum adda yeeso woɓɓen kigalaɓe ɗo bano ɗon kamɓe ma ɗo woni jamanu tako ammoni yeeso maɓɓe ɗon nde waɗi ɗum ayɗa sukkude so tawini a jonnaɓe ɓeɗɗum o yalta ɗum hay siko kam men ɗo d'accord wala ɗum hay kam men billahi wallahi sa yii ɗo inni e kaari mo kaari wawa ñamminiɓe goɗɗum sina ɗum ɗeeray bon sappo ji wallahi vraiment min dal haray ɓay wona hen jettitama ɓay woɓɓe no ko limi haray miɗo tiɗi gama ɗi terminemaji ɗum fes noon d'accord haray miɗo yaafini foto il y a pas de problème no woɗi min ɗum fal jiga mi weltanikima vraiment mi weltanikima aca 78 116 82 38 allez kay sériel wonde yaade laggine Conakry en wiyay karamo ko Mamadou Winda Diabo assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh on jarama karamo ko Mamadou depuis Télimile hoore Kofi walla ko Télimile centre wonɗon fewno ɗo nan Télimile ka Sara ɗo nam hiɗon e janton alhamdulillah min weltanike on jettandema e wuuri guiɗo jama ha e golloɗo kala gollowo ka tele toon fof on weltanama on gundama on salminama d'accord on duwanama on torama duwaw allahumma amina min jaaɓi kadi duwaw e haray o musidɗo men yalɗo ɗo e minen gahi min aboni ka télé no laaɓi position no e sa yaray ɗen wondi ko won tunnordugol ngol musana e men
Naam. on sono sahara de yande ka berbe Wallahi. inen daade ka télévision ngano laaɓi poy won naggine ko nakiri ga ha telimine ka sahara On jarama me weltani o moƴƴa. sono e sahara men siwuden ko noddugol ngol musata kono haray sono e sahara men siwuden Albarka karmo koy. oɗo ko yewti konko gonga makko Naam. lagine ɗo ala wonde Dakar mo faala karde kam mum Wallahi. ala wonde leydi go kay mo faala karde kam mum Wallahi. kono ko gonga makko ɗagin ɗo no metti artude menen sa nda ɗo wona litre essence men soodi ɗo fewn 75 000 On ɗum ji? litre essence ko 75 000 La ilaha Allahu akbar. Naam. litre goto essence ko 75 000 75,000 francs guinéens. sako maaro ko 370 000 Naam. donc e ko wi kon kadi sa nanti inde kadi sa ari ɗo tono e sahara reedu ma no yetta par ce que konkante jemma ɓe wara ma hay fusti ko rien yaldata Ara ala sécurité go yara subanda ko riksi joɗɗa aɗa wawi joɗɗo hore moto. non minen noon ɗo sécurité ma ngo ƴettana e hoore ma a wawi wonde ɓe wayi noon sa wi Dakar ton aɗɗo ko ya wawno ɓe ga wayi noon tawi ko ya wonu ga Ayo naam. a faami ko ɓe armoɗa D'accord. haray ko noon minen kadi min wuuri ga haray min salmini on fof min weltanike on haray wattane ila ɓeydo wattango ila waajo ɗon jama on par ce que na fof kañum kadi woɓɓe ɓen ko ƴeeri ko waajako ko ɗon ɓeyantata Naam. haray mi weltani on fof mo mbayna yomi jogoliñon ha par ce que on andi crédit on ga menen ga wela noddude Karama ko Amadou mi kono tago amen jama wullama o Sénégal o mi anda kon ɗum ɓeɓe lagina kitali o. lagina kitali lan taw ɗum no mbaynami fenan on miɗo ga taw nene guli noon e hajja mari e hajja Aissatou e hajja Hasanatu ɓe fof maɓɓe ɓe janɗo yo tabarakallah machallah wallahi imen dara ɗo Jama TV sono e sahay lo tijjani men jaay moye jang tijjani men jano e jang ko joni o howti emen dara on ɗo wallahi no laaɓi ɓoyi hakkude ñalɗo min weltani o moƴƴa noon merci beaucoup Karama ko Amadou min weltanike o moƴƴa noon kadi ara yo Allah faw on jang himen duwani on himen tori on duwa o barka allahumma amina haray on wattana e toyila pota lagde ɗo fof no falade ɗo kono ɗo no metti artude kono yo Allah hulan ɗon walluɗo allahumma amina Karama koye d'accord on jarama Karama koye voilà ko ɓe wiyete Karama ko Mamadou Winda Diabo Karama ko mbanno ɗon andi ko lagine ko Sénégal ɗo ɓe woni ɓe ɗeɗo balɗe baba e maɓɓe wonno ko feƴƴini ɓe hooti lagine baba e maɓɓe noon feƴƴiniri 115 ans duuɓi 115 par ce que ko ancien combattant ɓe donc ɗon andi ko mawɓe ɓawɗo ɓe feƴƴini Allah hirno ɓe yafude ɓe yafaɓe ara en salminen Aissatou e salminen Mariama e Hasanatou kala on ɗo e ceerno Wudi aussi en salmini ɗum moƴƴa par ce que ɗon andi salminen Souleymane par ce que Souleymane gadi wotino lagine salminen ɓe fof tijjani men dia tout le monde Fatou mi haccali hay goto en tout cas voilà c'est ça 78 116 82 38 dernier intervenant walla si tawi ala haray neɓata waynodiren par ce que moins 2 minutes ɗo émission on lanno juste 1 heure temps watten émission on woni ko le 28 fuɗɗoɗen woni 26 haray mi antinayi on tun Abdel e ADKP e jeunesse donc gueme on fop onon jeunesse gueme on fop yandi motive ɗen ha moƴƴa surtout ma joueur ɓen motive ɗen ha on andi tournoi feƴƴi ɗon en yaltino premier tour 2 matchs 2 défaites heɓuɗen hikka kadi koko pour de 3 natɗen ko 2 matchs duwaɗen joude hikka noon en torodiri enen équipe onon équipe on jouoɓe ballon ɓen meɗen landi victoire meɗen landi coupe hikka wona wigode ko ɗum ɗon ɗo onon kadi hikka mijite pension ando meɗen ɓaawo mon meɗen ka dow meɗen darde kono haray ɓerdade men fof no e mon haray men tori ko men jeeji on e inchallah jaaɓi commandres dimanche aro law ka terrain waɗon ko watton kon immo ɗon hoton yaw daron final coupe d'Afrique des nations on entre Côte d'Ivoire et Nigeria haray ko ɗum men tori on onon kadi gueme e tandema kewgol
ha tunni jale dungil ha ndeylo afia ndeylo mango men tikon argo supporta padde 14h yette goddo ka ligne allo allo DJ nam ça va alhamdulillah no marsude yettude Allah boy ko mo ganodda mi on to wakam la inne honno Isaga Diallo wakam d'accord Isaga ko association ARDT ko association ARTP Télimile ko non ko pada signalo koy ko non ko pada signalo koy ton ok no golle de sawa alhamdulillah golle den labama de men darde émission on do merci beaucoup mi weltani ke on billahi mashallah Allah beydu allahumma amin ya rabbal alamin kala ko faldo Allah ko allahumma amin 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 tela on kadi yara yeso allahumma amin Allah moƴƴinana en kadi kamen nam ko kayen jota balɗe arsite merci beaucoup machallah merci mi weltike nani ken goto merci beaucoup wallahi mi weltike hilande après sen photo yi mi andina on komin on tawayi ɗon ɓe andidiri il y a pas de problème ko gotum ok inchallah merci beaucoup mi weltike moƴƴa voilà ɓeɗo noon ko ARTP ko ɓe kupata signal oy koy tan on kupu signal oy koye Dakar ɗo voilà haray merci beaucoup à tout le monde émission on lanni ha laaɓi ara mi weltanike jaman fof mi weltanike kala participe noɗo mi weltanike nene an jara e babe ngam bora mi weltanike famille an on fop mi acci ala e goto hara en torodiri jama guinéen communauté wonɓe arɓe ɗaɓɓere en torodiri fi Allah hoti annabijo mo kala e wawi ko hunduko mum si a wawi hunduko ma kon a mesiri koyɗe ma ɗen a wawi jungo ma ngon a wona e tranquille ay fu si waɗatama ko ɗum mi tori ko ɗum kadi mi acciri on wawon hunduko kon andon ka wowloton ɗon wowlon ka duwa wolede ɗon duwa ka wolede ɗon taw natde yahon ka duwa ɗo yahude ɗon kam duwa ka ɗon taw yahude ƴetton ko duwa ɗon ƴettude kon kon duwa ka ƴetde kon taw ƴettude ko ɗum ɗon piji tati mi conseillata notre communauté surtout ma enen haali pulal wona ɓe jokkede bimbiye kikiɗe ɓen gon ko wiɗa kon par ce que mo añanima ko Allah hokkuma hara e on ɗon gaygu sori ko goɗɗo noon añuma o wiyata yitere ma nde no yalta ƴiiƴa no yalta ɗuma bordi walla ko inta no ƴiiƴa ko yalta no yalta ndiyam hara en terodiri fi Allah hoti annabijo wattane ñiila min notta e conférence de presse Allah jaaɓi min yiida min yewta min notta conférence de presse min anda kon no watte il y a pas de violence en entre men e sénégalais en ala violence ko enen koyen gotum koyen pays frontiérier par ce que mo iwi ɗo ko laguine waloyta so awi laguine ko sénégal walata hara ɗodiri salmine monsieur Diamala Bari Bantingel moƴƴa vraiment ɓe wallito en e côté on kamɓe e Mama Salou Lemiro par ce que ko ɓe mari tanor jiɗin ɗo ɓay ɓe wolu gonga a faami donc ɗe mari président ɓe anda hoorema sa bon eñinata voilà ko non woniri haray merci beaucoup à tout le monde en lendi sallah jaaɓi 14h30 15h30 ka émission hotiren Fouta donc 100% ambiance noddollanto ɗon dédicace régime yandi hara yeggitali Sayfon et Ousmane Paye kuno torano par ce que Adama depuis Grayof merci à tout le monde ciao hara mi weltanike on kala nani ɗo no yiɗirani hara mi torike yalluye yafuye nan kono yo gandu caccata gotal wela dande merci à tout le monde